Ya Migori nyakora mgajwang wadhi koro nyaka gwengego ma Kilifi kama kinde maparo mopogore wuok wacho omenda mar ute od bura. CDF toka ng'eto mar doho chungo omenda go moko kuom jood bura mawuok kadho nam chumbi ogolo kwayo ne jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jalupne Rigathi Gachagua mondo koro okony kuonde chung od bura yudo CDF ma bende osebedo ka konyo jodak mang'eny wechego mag somo kod dongruok mag alwora. Jood bura go mabende gin Paul Katana Makaloleni, Amina Minyanzi Malindi kod Kenneth Kazungu Maganze ogolo kwayo magi kabende giwacho ni omenda mag CDF ka okalo e bursaries osepuonyo nyithindo ma onge nyalo mang'eny kendo skunde mathoth oseger ka itiyo gi omenda go. Gikwedo mokalo ng'eto mar doho kendo medo ni ne en gi paro ma opondo ka oywak ni jopiny biro yudo hinyruok maduong' ka omenda go ok ochiw. Ruto, Gachagua, nyote mumeshakuwa wabunge katika sub-county zenu na munajua umuhimu wa NG-CDF kwa mbunge na kwa wananchi. Kesho kutwa tunapokwenda kufungua bunge la kitaifa rasmi, na waomba Rais na Deputy President hili swala la CDF muliongele na mu-overturn hiyo sheria yenye ambayo imewekwa hapo na mahakama makuu na murudishe CDF kwa mikono za wabunge. National Government CDF Act. Hiyo act haijatolewa mahakamani. Hiyo ipo. Kwa hivyo waziri Yatani, wacha kuhadaa watu nasema kwamba CDF imeharamishwa na hutatoa pesa. Kama unataka elimu, mfumo wa elimu wa Kenya hii usambaratike, jaribu kutoa CDF, manake kuanzia kesho watoto hatakuwa na nafasi ya kwenda shule. Nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa badala ya kuwa watoi hazina, in fact waongeze mgao. Kwa sababu sasa nasikia tunapata 2% peke yake ya pesa za serikali. Tunataka tujaribu kuongea na wenzetu ili mswada upelekwe bungeni wa kuongeza hii hazina kutoka kwa 2% mpaka kwa 3%.